abusiafo we dey mahama kwa baba Adom Kasiebo no is tasty angaza eso wutie Ghana babia na wa wunim se numru uno station ba ko pe na wutie no 106.3 FM yeri enwanu menhia 104.5 Kumasi wo se tutu Boulevard ani ade Kasiebo ye de esom wo ne Ghana ani abroche ko Europe anasa America island fo ekura wo nyina Kasiebo ya ana chese wo mu etie yeso de bade wa kase a yenya botre enya nsem a yebuzabusemu nyese ye te ba akofo asem a na yasore da bi na ye de nsem ni nyina brem no e na ye te from vim lady afi okua haja bintu na dromo awie mene me bla nana say ampofo agin ensem a de bro so de bede unim se me kase a me no ati hei ye kolebu emperifo ye asem o mo mfa case mfia wo bia me ha o mo ho no se se pressure na da kolebu fo so no mo ko worma eso ate Yabe wakohwe afarefo a wonom so abo otrim poso ne aban be chia yam se osana bosome mo nkopo no won se demonstration wo kira e na wo hya ase na aban be hunanim yewra judgment suggest wo ya MPP pani pa just ba mo wod na apaka ya ba fa papa od ni koi ho asem ba akro mu nwe yewra obribo yan kan na ko na deputy general secretary ma MPP fo na nkofo bo mo so bo MPP fo na dwane afefeta na no mo ba ye ya akesisema mo kodi no kofo dua no se ya wa wonti ase no ko hyepo epono wo kwa shipo wamde do wam ho wam yo mo congress ya ade afa mo ya mudidi wam atem no obi bo hinsem no kofo so twebia ma no wobete eye sutade a yetwemu nsuo ede yakua bronika irrigation anase irrigation dam no nra omapani atwa homam ama wonom afiri biase ewo kompotem honom wo framantem a chese emu nsem yede bremu sanso ena meka se Ghana fo adwumayefo a wo mudi dwanom ne ade nom se ba wo mia wo bia wo se wuni economy ya wo na be economy ye na de dollar ba bia nam nie pound yi ba bia nam nie ene adwumayefo nyina chese nkoye kra mo na ye ko bonwire fo a wo nyini kenteru kra chese se business na nkoye entu we de wo nge bibi eva economy no bia ya nkwanta sukufo ene wonu mu kire mu a abantutu allowance sikai so aba makwabrane atena so asam ne nan esesika ne be hye wo mo beje na demonstration ba be ye no ene mpanifo no pa wo mpa ba binyina o Kasiebo enso beba enkrofo problem a wo mo wo mpatemo ene wo mo ematwa udom ni nyina na ye boabo no a ya tunu je wo Kasiebo wo news wo kan ne sade wo ti radio so na nka onya chance a enka be kan na fe obie wo so wo na ati uja ho ena wo sade ehyehe ofa enti ene enkrofo bi de ye mo de aba no ye benya bote am ya kenka sa problem ni nyina ede amamo o wa ginchire bi Adom 106.3 FM ye Facebook wo no ho ho ne streaming live ene na afia pokua wadane yellow sisi yellow pa ni da ho ene wo boni se ya ena eja wo de aginchire na guase kama wo ron a yeso be ron e de amanyumaku akasie bi na ja wafa ho ka ene de wa wunim dada se nyumaku a wo mkutem e de mam adomonline.com holy insecticide spray ene ne call ni awake mineral water wo sori anopa no abobo choro ba ko guna ebedu be no nkoro no na junso ni nyina ya de bi a wo hu bia no adwunso ama ni nyina ba besin ya kotro no ma petromin eno na ye drodroba anase taxi droba uber ana taxify mesra wa wo kan dia mane nche wo ye private so amane nche na no wo tisika botre e de akoto ka anye sika wa enye ize entu nye bia na de petromin lubricant na de awono na je se de bia na ho de wo kan makan de moro chia fresh lady capsules enze ma no so yenzo lubricant no ntu num bi guna da ko bia guna bonse body na fresh pa engine room no ache e de amawa bibia de ye uni problem bia Kasiebo no amu de Franco Trading Enterprise tremendous capsules and magia anom say yes e man waje Heavens mosquito coil and spray CB men and women capsules shre man memma ema obia enya ho dren ye nyina tena wiase ache ye firia me enjoy vitamin ko de man koda ne abusuafo a wo munum bi pa man no ya de pamfo ne hairdressers yi edru business time wa wanhwa be ye adwuma sa na nidi wo bo vitamin kne ba ko say yes body no wa bo ne ma and tabia ba mixture wa wonu atwo na ntumi nidie bo bobisa na bo no say yes wo ye bo power specialist clinic e wana do one my fiwa fru na se kosu chiwi won say yes doctor for the bi ho na je say wo nim na ko to bi ko sha brontam doctor bi ana nurse ya e na wo bo say yes wo ba be shia meter power asase so power specialist clinic e me hwe pa wo ye ya de onya francophone ya wo ya na de afre na demukra wo na akono wo madama e wie Kasiebo no wo be say su je say e be chesi angaza e de ama
ya fa me vim lady me ne me bla na say ampofo je yen hye Kasiebo no ase ye hye ase wo kolebu nsensemi ho na no be kan ya osofo ye ohwa pomde ho nsem so no woka se na de ensem abeto dwane se enkrofo ya de no ade wo mudu kolebu ya asabia ho no ma bench so plastic chairs enkonwa no ye rubber de no ene ye nko akoto no watwe ka na ye de wa ba betena se bed bia ni ba bia ampa ukọ akoda so entuti nkonwa ni mu ane ye de drip wasi so na vo unsa sinsenwiem na drip si so chese oxygen crazy so wonkonwam na no kra me hia papa bi woje mo se sa ne de hia ba ko wom de ko sa wom de yi ni di kan a ekọ hospital a wom se gisa akonwam wom ye nu be sima be idonhwere ensia kra o tim papa no wawu na we na ma osofo ne ye se da bi obi akuta uti ye obi kra wonom kra okosakra na sa kra nkoye kra no de du kolebu da bi sa cases mfian nketenkete no ya mo ve no nko hospital nkuma no anye yi a wo de akopodi na firi wona anye yi a ansa na de aba Kasiem je se konfo anoche ana korebu ana setamale teaching hospital ana mpobi kra tamaje no hospital wo de aduru ho sanse nketenkete no wo de ni nyina kodu court hospital Kasiem a ya wo de pressure kwa na ebeto mpanifo no so na anunie ene opani ni sa asemi atu dwa na Adom Kasiebo di akire ekokọ ya sabia korebu ko hwe se de tibia no atie ni eduru wonom chese bibia wo bi edi adanse se sa wo da no aye minister osofo ye rajima menu wo de ma ye no aye adwuma ama me ka so du korebu a pressure na nke wo mo so ya korebufo wo nya da je kra no ma ye adwuma chese ni nyina no afiri wo no ma chese pressure na afiri wo mo so na no so ana eku awdo bi a wo mo so ya pomde adwuma afo bi so de tudwa ahyem se sa wo da no aye minister de abasa na wo case nkuma mfa nkokorebu ni ade nya ehu ya nya de ehie ni de ehia se mpanifo be ye ne se won behwe ama pomde adwuma ni nyina ho ate ne so ya no wo hio ba bi obeduru bi a chip compound kra no a wo benya ba bi e behwe no na afi ahwe ne kama na mo manye se bi a wotiti timfikira wo ya no ba bi otie so wonya doctor papa behwe no ana wonya pomde afata na eji wo se ya me ko na de wan wo se wu ana wan wo fata wu eti ande de minister kan de nya de a wom no wom ni minister no kra eye adwene kra na sasemi ya wom ade betu na ama minister ne mpadifo no a wom so wo asoye ya hwapom de wonsam so de wo ma no atum bie eje se de wo mu ka no eno so nyamra kwan so kra sanse Ghana ha wo bia wo hwea pom de ho adwuma nyim se ye wo primary health care facility and ye wo secondary health care facility and ye wo tertiary na wo de konfo no chi ni korebu twu ho a na so obi ti pa no kra na se obi koda kra na sebi mpadifo ma no hwesumna mo we nya bia na ho amakra ro de du korebu na no korebu asem enu korebu asem na we na Adom Kasiebo di eche wo nyina cheche mu a yakọ Mustafa Sadifu wono no ye hospital no wo mu kasa mafo korebu ntie mu de ntie o kase se o korebu pa se ti pa ye ne ne amanketenkete na menti one pressure crack off. The problem be ni solution onye ba akọ ma won kan owo our taban always so facilities facilities here one resource limbo and is scarce no go kan abanye de na aban no nwana only Ghana of here ma wo hwan de o taban always source facilities ogusoro ye no be grazero anyway city facilities they were from confirm what you it's about a bon home looking at our population growth and the such challenges will come from time to time. No more minister or can or touch the day. You have on your minor. If I'm called with you or Wuston, so on your damana, Obama, Kolibu Diano Bayan Kofa, or enti we de abutiafo mo fanche na enye kolebu doctor ini na kolebu doctor no amu no awo no ana na wo chechem se de adwuma awo mo ye no chese wan hwe ye kura na ni nyina ya de nketenkete ni nyina begu no ma ya ha wo mo adwuma papa enu nti wo ma sempanifo se be ya se de osoafo no kanu a wo manu anya adwuma na tumi abo na mo manfa kolebu ansa ya ma ne boni shine akwa ewo honom shine ma mo akwa ba ewo Kasiebo bisu mpacho odu kolebu no se de mpanifo ka se ye asem ye mfati pa ya ni cases nkete emma hono ama pressure da korebu so no aba foma ma na de obi anya ba de bie no wu ne sa yo if am da say sabe pepe na tie say pressure na de da so wa ha on so mo de enanu na si ho enanu na ewi ene so mbele fe sa ba no o mo de nanu si ho say wo mo obi a o de referral na say referral be free hospital bia no wo mo enje referral bia say say why you took on say emergency ward honum no mpabe 36 na wo honum ni say ejibota na so ekoba say nipa be 60 anasa yare for be 60 na no mo referral center honum nte ehun hian so mbe bra referral say be a hospital bia an for being back
obi aputu probi bidesi omo fa number said be ya ensa ambon pin so na nkobro so because they buy ya pictures be better social media nkofo be ehun ya no na nko ye nkofo ya hwe wo stuffing chip ye omo akondwem ni ade na tete ehun enyan nti sisi na me na pia o ne ka so tete ene de omo aya hobo a omo yi sa ban no anase ban on refer no omo yi fi ho no ma sisi a obetumi de refer ni bia ba na mmom enye dia anu hyeda anya din bebre dia wo hwa anu ye din na wo bebi a wo de be call muntu mehwe no na wo dia ba no nya se bibia sorry ye dia se the minister kan ye no se nya bibia na de ba no sa pepe nya bibia ye ye dia kakra dia na wo dia ba kolebu e sense pressure na dia da so wa ha na dia kan se na due kwa manya adoya nkofo abaye o ma adoya mo de bet abre omo wo mo ye nti minister no da so kasa me bo modern se nke ebenya na nka ono ade na no di nsem atudwa said the bear do moya fa ho any anamo mutu bia na de mbompe so abakolebu ano ye subetwa nti ma mentwem ben minister ne yendin komo kakra wasalifu eta me twa be minister ne yendin komo kakra o Adom FM so wasalifu impato ebe mo ha I'm so still on it or that's why can we see yeah kaka ono entity o shine usi wudu ono de pressure no ana da wo muso ana nkofo nya enkoyi empa na so ne de say wudi wani akowu say free one pass de wo muka no attend to ye kra pressure de da so once the can say 36 na ye empire wo honum empa 36 na honum nipa 36 na ngai so mo jomo so ene bi still a 40 na sa still a pressure na de da so anum ne pa ni bi wo ha wo munya empa no enda so nti pressure na de da so mo efia pressure na da so mo de den a che embo amba ano be ya den wa ha ye pa efia yo anya me na wase ye besa ba ho bio se oni minister ne kasa na se wo ye crowd so obe kasa na fe ya to so e honum ya man boni shine akwa we nyina e apomude won se ma be ka ya asemi de kofa ba ye ne na no South Central Hospital ya wo ba bia wo ware foforo kra onyankopon adom no mo anya yefunu bia anyemo na awo e kan no ye de ne hospital akwaje na wo na doctor chinchine agisi atwa yi doctor motivation fee am sane ahwe no ya wo okuri years wo kopebosia ba woduru just ye do oba no ko theater na politician team oba no wawu na wanyina na amma nkrofo bebre ya say yen hwapom de adwuma no sanse mia wodo bebre be ko hospital kra na just say ba bia nipa ne bedam pa obeda so kra bi di honom ene kwabo nya de okra obenya bie ene say e de aba pie asem so say osofo no so am na ni abre meka say kolebu ayi legon hospital kakaka ndisi abre so abankwaje contract ya oye say wodi besie no woja ayema ayi hospital no ebo kaka aban discover for $50 million dia soswa mom de awie ama na wotwe besim ya wo mo kobie so ama chese ne ya ma ya sabia no aye adwuma na sade na me ka se wo soafo na se me emfa etipaye o se de kora ne ye de bakorebu omunya no health what is a national coalition of NGOs in health and wo mo ka se wo ne soafo na ono abu kwakwadwuma manu nya adwene kora se etipa no ya de me emfa nko na hospital na ewo ba bia wote no se enya ene na chese kokwadwu wuo ana se de esanse nkrofo nim se hospitals ni nyenti and wom de call yenti opening kan wom ka se wom ne soafo ne nya adwene fee sir me minister no kano e na kwan mu but wonu kwant mi nka magana for enya saa entiaja ya gise o resource Ghana Health Service for na nkasa e mo mutumi roll out proper health education health promotion programs at that level so that pressure no ya the teaching hospitals no e betimi abba from kra. But issuing directives alone cannot solve the problem. So I don't know. But Akandia was awarded hospitals, no. On farmer, into one farmer. Only say amount for do about 90% of amount for Kolebu Ekoyeno. Yeah, resource district hospitals now. You bet my ho. Until Kolebu Kurako, a hawk you go there for special cases. Yanka specialists no benya time among. The specialists now they have to spend down on minor cases at the same time major cases. Do better no why you woman
Enti wey ayo opanyini a won na kasama coalition of NGOs omo ya pomudi adwuma ana say health no omo ka say the minister ne ka no ye ne kwan so no ma pomudi adwuma no ne apomudi ya asabe awodo ni nyina enya adwuma no obi enyina ne na so saa no wo ya na kwa enya ne ya na wey na kolebu ene wo kasama fo kasama apomudi aso ye Robert Kujo wo chem so woni NGO no ya adwene say no de ade ye kese pa ne to mbebo ama ba bi obi abeko bia ne se mfikyira ya asabe akora obenya apomudi a ese ne fata wo the problem bia ni solution enya ba akọ ma won ka no owo our town always so facilities here our resource limbo and it's scarce you know go kala abanye day na aba no nwana only gana of here ma wo hwan dey o town always source facilities ogusoro ye no do grazo anyway city facilities they were from confirm what you it's about about home looking at our population growth and you know the such challenges will come from time to time. No more minister or can or touch the day. Say Yaban on your minor. If I'm called with you or Wuston, so on your damana, Obama, Kolibudiano Bayanko far, or your critical, while we show her, doctor, I will report, no letter account, or fair letter account, or the book, or the ma. Nimpa, what pencil, and I will do some a baby. Wey ayo opanyi kase a wakasama so ye hwapom de won samso no wakase penifo no omo kasetia de osofo no ye kra no kwan bi so no omo onyina so ade no de aba no ese fatase wo mo ka ne seya no ti ene wo mo ka ne sa no Yanto ansem no so na yan konsem fufuru memo afarefo enso na newani takokko so den wo se wono mo da sore ya de wo mo kote ane sa ban se osana aboso memo mo nkopo no mo fo ma no kopem dan mogya ba wo matafe ana se te sei ene omni aba ba chia yampa maganafo ohu so esanse ehu ye eyekrokoto nye krokosene enti so sofo aba na adwempa bi aba ni trimpo se opese epono ta din na mumwa no wono mase dore na gana chese bra no bra ni nya nam wi a ankanya adwembo ni nemum utimi friti prekope enkase wo pause eden a wo so nka wo no mu si abrekuture toto adwene hu kwampa befa so a wo mo so no wo mo behin ha wo mo sabio wo bu wo no so rada pa no wankopo a oba bebu ada one ne yire ne ma wo so wo mo hram ene wo mo ada nti sa na montuo yi ya na montuo bi a ehu hia na nso ne kwan a wo se mpanifo efa so no wo man fa so na sebe etire ho na de che ekohye kotodwa a asem beba ena hwempa brozu ntimi fans resa danta so ma ne nyeyie dwemtreni a wo no ene da wo mo a eya farefo e wo second importem ho ano Francis Sean ene kirem se wo no tete se aban na me ye we na ma meti no mse dabi om de efiri nyame ya adoma wo kyena ekọ wo yafi ya no amfe wo se a obi hunu bi wo tintasu kokko wo ye demonstration se nanu ada wo mo de kojambo bo wo mo nsa enu omuti te se wo ye demonstration na ekira asem no Ghana fo beti bi yentie komo a ye no omudi ye ni bi azuro ye ya oye me yala ose me yala se da ba bi ni nyima su chu biara but enti na yansere tamele se na yansere tamele no no ho ye bi so akọ bo saka se wada ye juma wada do to mu enti da ma fi dem August bu su yara e tu di check on on September ma se bi bia ni ko bia Bank bia rotumu se so aka discover da 2 months obutu no kan say abena yibusum kuro me da wo mo nkoda ta wan hwa na be dede afa brazil na ri ya ebe ye dede wa special boy inside wo ya akoya mpano wo nyina e ti abatla wona ya ne press no ya ka asma chama press no wa ako ya ma wona special boy no o de ya mo letter me executive no one bay na ti obi ni shema asane wa na me no yibutu but Adom police aswati yo enti omsi demonstration wo kyena de no mo ye ndie kuma bi nyame ya adom a ene de ebeba no esin kuroi nti se empanifo ni pieto o mpedanta so hu omunim de free soro ba bia nkoma kyeda de che afarefo no entre ne ombo ne boru a aso ye hwe nwene nsam so wo memu na Fisheries Communication Unit of Fisheries Commission ho ora bright appear ene ekyere mu se osofo a woda so ye na no kra bontiri po se nyame adom o kyena obe friends entwefo no ma kase de se a woni afarefo na nya afarefo no mbuofuo kwana ne omgoka so friends entwefo yo se wotu na mo bi no peso de tun entwefo ne se ate ye beba biti nti nyame adom o kyena agya etwenwro ye mpam dante kwa hwede obeka na afarefo le beto makoma so a ye tie ase wom minister na se press conference o kyena this week ya tata ne sa ye nya no o frena what one no press conference o frena on fa afarefo no mori friends Cape Coast Elmina so for no ne ade o mo twen no ada tu na mo so am o ye press conference hey aban ko for adwani afefesem ha mo ye betie ni aka tro akra ye press conference abra afarefo no ye demonstration e was secondi mori no ne ade until on your press conference say me disappointed in my ministers ni ade e fa wo mu no ene e ma mama so a
Mudi agro. Offer one edding. Mudi agro. Edding. Sleeping on the job. Obi si minye juma kwesi ada. Obi si mi say. Obi kwa kwa share we gansan wa be juma abe interview. Yanto aso na yenko mema no so abinu so ekeka ensem a utia yise won hwe yaje so de twede pa pomane moma so yewra obiribo an obeka ya MPP executives anu omu ho no ansa na nanu yakoto omu so abai na je se wo ye deputy general secretary na won no say so wo so won tia se Freddy Blay eji wo de se lonu bosia no de akoto ka se ahanu edi osunum edi amma constituency awodo e wo ga na nyina wo MPP amnyoko no mu a ene wo ya utumi ko shepo na mo say say yes utumi kwa chef po so ono kwa de nka nsam fu anko beka no na je say ya radio so abontere ento ga wono ni dem pa na wo mo na wo mo e kaseti asa de no wo a ko beka kansam fu acho mpa nka je sebe wo mo kodi abre wo bini asa na wo mani so ato wo mo kwan wo so wo mo bibi fo na ayi wo ma de ana wo mo de wo mo party no wo mo yi wo mo ye na afo bi hu ya anko fo to a wo mo pese se ya asem no wo mo fo se ya ma ne be ya asem e wo Ghana ha ana obi boy say ko fo di ansem anko fo ken kron to wo ma se esan so no ko fo di wo hunu bibia kwaso okofodia na eche se bia broso okofodia ho na we de kumasi abonte so yenu anum nhia 104.5 wo se tutu Bolivar krobu insem ana je so ne enu amba ma ko fia sante ni ntwetwe nkoma na je so bi bo he e kwa kan we no just walk kan ya ma ne de wie to no kra ne se wo se Freddy Blay kwaje ka ama party na antiase no epo no wo suwa wa kra ana Jamestown wa ha wo pe kra abosomtwe wo ho kumase fa petrol kokum na hye no no say wo bribu out nonsense. I don't want to seem to be insulting. I don't want to be seen to be abusive. But I think so be always be akoso I want to say na antiase pe once pe da ho petrol promotion go bend the sea. Yera obriboy and wakano was who I want to say and go and bend the sea wakano brofo and uncle be cassetia obriboy said every day one can say Ghana no adiebo on my friend and memu and I said governance and never go for dia and do you be pinin no better may I could cassia so I wouldn't say I talk about Nama war and you want idea and I be do a so back masem and so we had the will be so one yard and found crown woman catches ah yera nyawota macro I am one MPP munipa na nyawota macro crab because Freddy Blay cried the way no concerning hweni wo hwafo pa ofi baby kwanya MPP na de obedi enti ana yesa masa boss anu aye no ono wode abewura MPP mu na de okofa asem kase de abra MPP mu no na nya wota makrotu wonu say he wonu Freddy Blay wo hunu se chairman ne ehunu chairman se chena won fa ne nye takra no de ahye ne se ase de ode ne ye na wo mo koka sa se mi busa obribo anpe na obra muri akutukum na tikwa pa na obribo an se hwe na nya wota makro no so wo no hwan anti wo no so wo recognize ayi Freddy Blay obi di ni ye bibi no se put hota wo mo se pu ayi nya wota makro biem wo mo hia no kra wa MPP mu ko ano me kra de so nani wadea nko de MPP fo kra no be mo fly ni be t-shirt kra essence na kra onhwe because he did a lot of questions against the MPP. He spoke ill of Nanado. That he was emphatic that Nanado to be president of the MPP to my power view. I was very charitable with my choice of words. Yes, I should have bought a summer, but if you listen, you know, now we did in politics and all over from Kakra. Yero obriboy no se na nka de obeke ka kire anyawota makrokra no wapanyinitia nka nko no anka sebisebi jiso okodi abre wabini hwe na wo obeke ka MPP fo azara no kwa no wo MPP ni ana wo so wo mu Freddy Blay wo mu no Dinya wata makro no kwa pa won kwa dedi fie kra no wo mu a enya man wo free mu so entosni na we achi na Ashanti Regional Communications Manager ma CPP amnyoko yera ose kofi wonu so aka che na Nanado ne MPP for se na MPP ma we ya Nanado de mboko opposition 2020 sa akokra wonu a woto wonu a muka hwe a wontie no wasi MPP Congress amuko no kofo dua nyina Nanado yinanim so of support to ebinum no support to ebinum entim ni Freddy Blay contest ya no mu nyina nim se Nanado won pentim asem Freddy Blay na no wo pen asem na so yes ha so opposition na pese wo party no ko enti wo se covid na asem wo ka nyina ne se MPP for to wonom sa na 2020 wo mo ko position fratia ene na Nanado no na de wo mu ko esa hwani mu politics ya wo ye no party nim ti Kamwa wo Freddy Blay na akufado ene o mapani dada ji kufo ejira
MPs no omuna jitu mu se nkabom ana bitini ama MPP no akwala ni na so na da kwa kofa e ka fa se na wie no ano sa ka se wo dan kofu bi ase obowura se de din obowura abankwa ebo din obowura jobo din obowura ame akudin kama no obo san kofu ni na din no na de ka mreka kredi am ya so aba san kofu no asa jim se ntom so aba ene ba ko kama obo san kofu din no na san kofu no ene kofu bi su sia kan san kofu so ndi before nti wo man pani de just so aka se wo da owura se de ase na wa mo owura 17 din na wa mo owura amako ba bia na de ya mna ko sie ni se wo man pani no o ye campaign e de ama celebrate e ya de ha gen e ya tete nti na ko fo bi kamboa e ye dan no be just so e ye campaign man ko fu bi o wi e o sa ka se ye maintain ni wo mo na ye retain wo mo se de be ya mo so betimi a retain power Yero se Kofi Kasama CPP amanyoko no wasantimanta no wakekambie de acha na nadoda nkokufo ado wa mampanyina oche wa akonya kase so ane party ne MPP fo se de awaya ne nye enti wo de MPP fo be ko position pan kom de CPP fo de nkanfo wo mo ne mo se de na nado wo no awobere mu a ansa no obedi wo mampani ache se wo boyi danim se wo do wo mo ko position won tiase no se wo hwemu a wo se na nado kra 2020 abato pe so wo wiem no mse hey wo se yes Nanado want to rig. Hey, bra. I said, okay, they rig it. I said, yeah, but what rig it? And so, my money voice in my non called Penatum in Yano. There are not Fado. I yet to say, but you the talk commission and not Fado. Yet, you say, over Jantamo. Because Uncle Foko, you move for the anno, so there was one can answer. We sound conformed to my basse, a moment to Nasamase, no one in the Fadi, never conform, okay, now but for the point of a possible mini, 2020 winning. We are in Syria, and the talk commission, my penny banner. Nay, Bia, my penny for Basse, almost into a battle, said they are not for the Dunkunim. Yero se Kofi Kasama CPP ewa santimante wono ne yete ne kan utie Adom 106.3 FM Kasiebo no is tasty angaza ene yede bro mama ka obi o se Franco Cherry Enterprise Power Specialist Clinic Tabia Bamisha Vitamilk CB Men and Women Capsules Heavens Mosquito Coil Tremendous Capsules ene adomonline.com adal manti ene yede Kasiebo no ebrewe yento aso ne yanko mampani enana danko kufuado na kache ne dai wa mampani mfu atitiri bia so afena mu asuae a wono ne ba beye ebedwaku a one more ebetai special prosecutor kwadubofo pani soronko agya yapa no owura matina meduachi eye board no na sa board yi na dia to omanim se wosere omo ada Ghana ni bia su a wo su na mane na benedie ene se dwumde ne ketahye no ambene ye akwakwa kosiase a chese efra ye ntoma na kwanti fifiri twa so ankowo henha wo enti kwan bia ombefa so bia ebetimi atu dwumde ne ketahye ase e wo mamu bia no won mfa so wono wahyebo eno so nti ene yese beku ni di fatana kono wanka na no kwakwa nemum watu anamon ama enei wayi special prosecutor no sign ayi governing board e dey tawo mo achi no wosoro mo ada mo meguna ni mu ase wonya adwuma no ema ni mu nte ema Ghana fo nyina yenti nsem a omapani di tudwa ne bi. The composition of the board in my view tells us two things. Firstly, your purpose, the fundamental purpose is to work to ensure the independence of this office. It is a new institution in the law enforcement architecture of our country, as well as in the architecture of our anti-corruption institutional framework. But it is extremely important that the commitment that was made that this would be an office independent of the executive. That is the charge that you are required to keep. You are helping the Office of Special Prosecutor achieve the statutory ends that Parliament and the people of Ghana are expecting of the office. So we do not have to belabor the point that the issue of corruption is one of the major issues in our national discourse. There's not a day when the media and the Ghanaian people in their homes, in the bars, and their offices are not talking about corruption in our public life. It is that pressure that has brought Parliament to establish this office by statute. Ghana mampani na nadan kwakufu ado kebasi yanke asinsi so ka nkambrofo de ne obwa na special prosecutor ene na bedi akire enyina kasa abedwako ehu a mametiwa adodankwa a wono nso eyesi de panipa wono nso ka ho Ewralenda oforikwafo ne wono ne pani a woda Ghana Integrity Initiative ano enso ka ho no no ne gina abedwako nenem edo mampani asesa kwanya dia mo mu ene so mo no agia efuede bia wo mo no da dwumde ne kata sensem wani wo mbe yo mafamu de ama o mani mu abanyam e wo corruption ho. Yes,
assure you of our unflinching commitment and dedication to discharge our obligations as stipulated under Section 6.1 of the OSP Act 2017, Act 959, in the supreme interest of our beloved country, Ghana, God being our help. We will contribute to your efforts and the efforts of government to help minimize corruption as we've been doing in our various responsibilities in our various organizations. Mr. President, we thank you very much for this opportunity. We say God bless you, God bless your government, God bless Mother Ghana, and God bless us all. When in some me Linda Oforikafo a ono ne pani a woda eye Ghana Integrity Initiative a wo mo dwumadi a wodia ne se dwumadi kitase ho nsem a ene obi abie mu fifi mu ebo ho dawura brebia no mapani ansakra no beba eye abankesiem ababedi sa adwuma no na enura wode aso akwakwakobofom se wono mo nhase na wonsiesie na fe wontre eye pon left bank irrigation project a ewoto gome eno no one of town mensini mu oframantamu na omu kiremu a saa sutade kese ya ebetwemu nso dia yekua no edwumade bia babuo yie papa na yei Ghana commercial agriculture project ene Ghana irrigation development authority ene ka tamba kiremu a wono ye se sabia ho no wono mu ogidie mapapa se wono mu ewie sa edwumade na beboa ama kuayo etimi akonkan meka sei yese ne ensasetam ebe se hectare no empimienu ena wonum ebenya so mfaso ene akuafo a wonum so beti so mfaso bum no ebebre o mapani kirekire anamontuo mutuo ene san hia wo yi mfaso de bebre nipa wo framantamu ene okuayo. The rehabilitation and expansion of Bell Left Bank Irrigation Project, KLBIP. This is one of 4 major public irrigation schemes selected by the Ghana Commercial Agricultural Project in consultation with the Ghana Irrigation Development Authority, GIDA, for rehabilitation and modernization. This project will rehabilitate, modernize, and expand the existing gravity irrigation scheme. Water made available by the modernized and expanded dam should increase food production through increased cropping intensity as a result of a more reliable supply of water. This supply will be directly available to 17 communities and a combined population of over 6,000 people. Some of the benefits to the neighboring communities are the earnings of smallholder farmers through double cropping under irrigated conditions. Ghana mampani na Adom Kufuado na ekyekere efasode ebefiri sa na muntu a epenifo tuo ewo framantamu no aveyen kwa nsemfoforo emwem utie Adom 106.3 FM for adwencha ne bro na awake mineral water holy insecticide spray na damanti e krado a yeso ebenya abotani akenka ni nyina de ama de Kasiebo mu ni mu a nyade ebeye mada agise mwom ansa na ye ma tuko Facebook no ahwe vim lady na afia poka into bracket vim lady na de ato am akenka ni nyina de ama ne de asa no femfem no na ne ye edru mu no ade me ba ye mo ma me ti bia ma me no me sa so ho nti esa na adwene no obuko obusa no patwa nwumre ye share live wo Adom TV me wo kesa na ene koto a awia atetia pansamo na judge for kura bi de wo mo ka mu na ada ne court room na we bede na adu case kwa enche ntiri nyina na ye beka wasem e wo me wo case na ye musa lawyers no wo mu nkyere mu ma ye se chief justice wo na wo seeko senso eji honu mo senso na adu no mu senso we de wo ayi wo de se president ya enya atamo squad de no wo kyere lawyer fo ade na adu de wo ye lawyer and it's a court fo wo asem aba na adu ankabi na ne ebetro krata de abekoma na Adom no obeti paw ho Kasiebo so de Franco any post specialist clinic any tabia de mam kramfasi na ne ma em se gba no anya ba ye ma na jere se gba no be ma megba yen kwa dwadifo na se dwadifo no mo brain mo se ba omia enye bo sha wo she wo mu ni o ba omia ye se enka be ye economy ni ye so who say mre bia Ghana economy ni ho kire ye na tekpa be ye press conference no ba no say the economy is growing in leaps and bounds sabe no mo pam Dr. Dufo free what say tekpa bra be ye adwuma no and was growing in leaps and bounds wo free one man na do dey dey
ana afede se wa sika kra dollar kra ho ye fa ma ebie ni Baumia yan was 175 questions ya wade tata ye wura misata yakopɔ fa papa kransie yi wani papa why a good person pa ne say ta ayifo aye ye papa ekoi so hu entie misata die Baumia kra what it papa no why here questions they are my papa sam pay the home tie and say na no fofia nto ata papa wuye enti Baumia wa ba abamu brabe economy ni ya Baumia na America make say o America Baumia na adwerifo je say o mu hunu so ene pound 6 something against the city dollar no cry 49 aden Baumia wo ba na say na tie na when na trema ma adwerifo aboso ka fo de ne bobo wo mu kwade o mawu wo mu je say duty no cry ba yes wo ye fis papers kwa no mu bio say the dollar ne ye no mu ntia se wo mu kwafo wo mu ne ma kro mu hunu ye ko bonwire ba bi ye kente say ono ahoma no a wo mu ye kente so se krafia broche na eba te no nyina so so no so ebuko ovo a adwerifo no wo mu nyine kente so je say ade ne ye hu papa ma say aha wo mu ma say wo mu hunu ni wo mu ye enti abaya anka ne anka aban emra meboa wo mu said about wo madwuma wo mu ye ni nyina no wo mbehunu so na say wotam sika ni nyina de ko twotwo ne ma no ode banwini kente no a kakra no ebeba wa wo botom anka abenya bie na anka no wabusuafo no ade nyina mo ma muntumi nya bi enti pass wo mbetumi anya sika kakra ato ho na je so wo de akokọ bi ne obuda anya de abomire kente fo de wo mu so wo mutumi nya bi enti wo mo sreba wo nya de edi kan na do so bi nko kan wo mu ni se na do de onye economics na mo wo mo ya economics wo mu so wo nya economy ni ye said about wo mu nya kakra wo mbetumi ate kakra to e de ahwe da ache ma American Gagman echo from prior to true yen ya mo chana for no mo print ban importation mo be tweaking designs and mo print diba and so ne born form and so ne born form in no affect business no wo de no to nchen e kin de ne den sa wa na ye na yan so so inna ya dia ye kra na ye kra so the dollar na iru ne kra the in there na re kra na the ma iru na dollar na cost no then someone so air cost the basa na kin so born air kunanim endi de bia na magentini bobo ya de mani pabudo na ntimi to na sabi epeno ndinga yese ne na na di kan ka se 1 factory na mo na nka mo yele ambie kintejuma nkwa na nka ya on bie sa 1 factory bi wa mo be ya factory mai se be ya big me isu e dia ye kinteno na magentini bonso etima bafo wey aye bonwire kentefo no wo musuo so wo madwuma no nkoyie kura do de wo sre na na meye bibi e wo ho ani se bonwire kentefo yi asan de asoso se enke be ya kura na mo bi wo no kura nkom de be mo wo mu a ko mo akura de nya de nkom be bala la so la bia wa ba ni pe bia wo no wo mbo mo modern kakra na nkom de beba wo mo sre minister ya no na hwe ensahwe ene ayi wo de sen ne kura ne ba so ye katina feku se ma mi nko wonhwe na ni po mehwe wo mu ana ko ni ni ala nchemante kura nka mmom esan se kenti omunyi ne kwa America University awudo nyina wo bia ya graduation wo mu yiri gown no mo di kente kakra so Ghana ye nyam kaprempo wo mo koto free China na de na Ghana ye na nanom di kente je ne China fo aje aboso a China fo ne wo mu nyini kente ni nyina wo mo ya nkombenya bibi wo amre ni ye na nanom samampo ni mo di je ye bo bai no se kente efi Hasanto na breso bi sin ye dia ya mamre achira mansen na se ye japade ni no ye ni se betina washema sabi amanoni for abese no nti wa twima so si sansa na no afia ne ko ni ani jinemu amiku di afashe kente festival e wo bonyo asase so na wo hwedwuma pa omo a wo munyi eje ani ne sema wo de kasa amamre ne yintumi ni jeja na senti wo yi masutri yesu de rubono e de wo bejim se kwan e faso wo mo a wo de substandard fake eti wo ye maami a won na hwe ensa hwe adwuma eso maami katwena feku no kasa na no kra no wo kokumase mo ni bonwirefu okodi kente festival no mo kasa ade no edu abrochira en wo kasa ade ne eye Ghana fo ya na nipa bone abro ni beye wo mu wi Ghana designs no wo de akọ China na China fo ayo ti ene de kopie China na ne Ghana nyam faso a Ghana fo ya da en wo de kwa China ka China de na ni nkitingiti hin wo fa wo ko nu ze kente kra wo ba bie Ghana fo ya abro ni beye tu no won de akọ no kwa akonye sika no wadi no de abeto trasako na ni nuanom Ghana fo aka nyina ye de ya bakosem de ayira na akodi China wo mu na ye sa enti wo mu na ye pressure enkogu wo mo so yenwa rehuo mu kakra na bamu awuo anani kokokokokoko ne nsambo jabum ohintabo a otudade ni enenei wasatu Ghana man yesibofo kesepa ba ko amanyosemu a nanope ya
onumunyamfo Joseph Henry Mensa do na nim se friend GH Mensa MPP amanyokom wodi akotene pa manfo beka na emfie mpinu eba mfie mpinu ne 9 mu a ba kire no kyese nyasem ketwa wodi mra hye bedwani wasom waban mu efiri kwa menkroma penso eba besi bra wo ye mre kyese eja enyini eba na famu na anano pa ibeto dwa se wafiri mu no na kyese ene huhu asemu a esi wo Ghana han ma won hyeda ntimi sisudua yakwa ensentwerefo yi Adom Kasiebo ne a wo se ebo kire ne ebo mu na kyese owura Antonia Kotosei a wo ye mra hye bedwani di mo manfo wotafo pankro no wono a sa ne soafo a wo hwe monitoring and evaluation ene ye bisa ne se ono kra no ne wo fa nimpompa ene owura GH Mensa no ogia tum sampa papa na dani ato no pe ya na ye bobusua no amane no kra anopela ya frame ya kachem se GH oye me ofa odi me ma mechi na waya check akra nti enye nwa mo but nipa no the obeya magana no better jamia the afena my friend the map is on the it share the yeah hospital what that watch akra 37 Cecilia no me kasa masemba nti actually no ade no Cecilia na happy mo kwa kakra na eti aba sa na yesi agya busua ni takokɔ so a wono mu ani ensa kyese woto ani a ni suo nko a na eba die yenkɔ abadwafie wobɛka dada fofo paa no ompenda dada kofo abre so a no mu gina wo na so ene ye kane majority leader mpanimfo mienu obi te sɛ owura Abraham Oseedu ena pani ba akoso a wono no eka ho na yenkɔ owura Abraham Oseedu so ansa ene wo kyerɛ mu sɛ wo hwɛ mu paa o men yamanyosɛm ene aduru a aso aba ama manfo atibidie kemam ka bi papa yi fifire ka ho bi paa wo ma no mani edene chinchinchina atwan yɛmfe yɛnkɔ kemam ka bi no owura GH Mensa edi mu akotene anope na nyale ya ntia sempa na GH Mensa de me tinin kalam yakwala na misapra in the 50s na me tinin ka titru ebra o mampani busia ba ya odini ba ya obaye economic minister for finance in economic planning na me tinin ka if you be the finance management minister negotiate parliament 1997 ya me ni ejuma na in the kromu papa no oye gem or a different person the age no wono ene ejuma no tumi ye na nyansa na me di no na sonko otufi parliament be se alaju be se di baako emo no so abano ejuma odiyenim as minority na you strength people no me uso kuma mensa bonsu obi asia de fodi bi sa o tere ade ma yeso ejuma ti asie mbrapi odiyenim ye mbrapi Ghana ni Ghana ko uni tikwanko South Africa ibeni bebe ndo ko bia no tika nenim wanko bia na empisinata la papa no o hin get me sa wa isi o magana di tre enti me girse nyankopon ne mi to wa frɛ no wa ye die kane mrahye bedwafie dom kese ne ba no dani omampenda da akofo abreso owura Abraham Oseedu ena wote so kasa no na pani ba akoso no no so omampenda da akofo abreso beye ye soafo wo mrahye bedwafie na wosaye dom kese ne ba no dani wosaye soafo hwe akwantuo nsensem so owura Felix so Japan enso kire mu se papa no wotie nanum asem na dwempo wo kasa pa so wo kire na dwena wo se ne nsem bi wo hono mu a yedi gu nkrata so ne nkirima eba na ba besua enyansa bi afrim se bia be kodie and to bia no go mo kwa na hakaka so papa no enyansa ne di tra parliament ya mbunya de yesu ne pi firi no ho so that's a semba kwa ko be fa so aka ma asem nya ntiasie na ya dia ne hia pa wo amra ko parliament so me ne di ani ne tumi ko election ko ni power yes we nya ho ise ya hia de kese fa bonus ne ma utwon fan busan ba me nyine hu bie na aka ne bi esuasua se nyansa ngakra ayo ho na so komu ba kra so abasa ho na aba enti yewura GH Mensa awonyan ba bi kono ne ho adansedie na atese ne mfefo a ono omusisu amanyosem titiri wan pipia manyokom no wo mudi ho adanse sa ne mohwi enkoni fie ewon kra ha Prince Owusu Asiedu gyinamma yen ewo efio na yete so mampani akwakopie ho Prince anya bi mampani afiri ho na oda so ho yo me no ka stay mampani na ado danko kufuado efiri ha na obepie mu anopa ha no oba bechia ebusuafo na obedu ha no ne Kasiebo ndi odi tu dwane se owura GH Mensa yo bia na obon homoden pai na nam yare obe yare ye no no a omampani ta kosra no hospital no he the way I was so far ya tamre odi ewudi a esese o man no eye bibi de man
na ɛyɛ den kura na ɔbɛma no be fitting barrier na ɛsɛ ɔmbɛ kura na chi kama pa na ɔsande to abusua no nim sɛ hwɛ na abusua no anya nhyehyɛ bi a aban no ɛnte ho hwee ɛyɛ sɛ ɔma to amra nti ɔmo hwɛ sɛ bibi a ɔmo bɛto ato bia no aban no ebedi mu akotene owie na ofi hɔ na ne baba akɔ ene ne twetwe nkɔmɔ anasɛ deɛ ɔkyerɛ sɛ ne wɔfa ene GH Mensa fɛ ne papa Kofi Mensa no kyerɛ sɛ ne papa yɛ obi a ɛsɛ sɛ mabunu asese yaba no yɛsua adeɛ firi ne hɔ paa ɔyɛ obi a na odi nokorɛ ɛno twɛmu kora na ɔsua adeɛ ɔsan yɛ hard worker kyerɛ sɛ obi a ɔbɔ ne ho mmɔden a kyerɛ sɛ wode adwuma bi ama na ɔyɛ nti wei mu ne nneɛma a nka mabunu anasɛ aban a ɛte so na deɛ ɛwɔ position no kora no ɛtumi ɛsua biribi ɛfiri ne hɔ na ɔsan de to dwa sɛ wohwɛ GH Mensa ne nnwumadi a na ɔdi a ama ɔmoyɛ mmɔfra anaasɛ ɔmoyɛ busuafoɔ no ɛsua biribi ɛfiri ɔmo hɔ paa nti no ɛyɛ ade a ɔmo so ɛhwɛ anim sɛ nkyire ba ɛba no so no ɔmo so ɔmoyɛ nkwadaa no bɛhwɛ ama nkyire ba ɛba no so ɛsua biribi ɛfiri ne hɔ nti me ne woka Prince ma yena wase na yemfa nsi na yemohwi afia ni nkyerɛ ɛyɛ odumase yɛwura GH Mensa ebusua fie oboro ene afama ntamu sunya dumase asɛm na meken kofori bosu de nkyɛ ɛwɔ hɔ kofori yemo ha o na sɛ me joso wakodu dumase me wodumase sisi a me no kase wadama ukɔ yɛ nim sɛ asɛm aba de yemomu amane abiem ɛsɛ na busuafo ɛso asɛm nim na sɛ me bedru dumase sisi a ɛsɛ efie hɔ omo busua fie ya me call ya say maame a me beto no fie ha o sɛ abusuafo ni nyina ate asɛm no nti ahmachi e so mu nyina bom afa ka ba ko a omu nyina nso de omu ani atu ɛwɔ nkana ya de nyina ne sɛ omo to omo nkara sɛ de asi eni ne sɛ nti abusua ni nyina ko ne mu aka ɔno nko a ɛwɔ fie a ɔno so hwɛ akyire sɛ abusuafo so a omo wɔ hɔ no sɛ na nneɛma no nso nyina no ombetumi so ahwɛ atoto ama akyire nso ayɛ kama paa na sɛ abusua ni nyina ate asɛm na watena kai mu bankran omu nyina ate asɛm na wɔ ahmachi ana omu nyina atena kai mu a omu de wani akyire mu ɛwɔ nkran nti nipa kakra bi na ensa no pay omba fie hɔ a omba tiatia ya ho nyina nso mu ase an ahwetena bi bisa sɛ wonimdien bɛn na fa ɛyɛ wura GH Mensa ho ɔkyɛ sɛ wɔ ni nua kuma ɔno sɛ fɛ ne Vida Mensa na ni nua nkasa nti ɛfɛ nkomo bia ne ade de ɔmata ne bi nanso na nsɛntɛ na ho hyɛ ase ɛdodo na ko bua me kakra ɔse ɔno na ni nua kuma ne wura GH Mensa na sɛ GH Mensa nua kuma ne no GH Mensa eni kuma ɛne ɔno kambe na ni mfie ne yɛsɛ no no na minim sɛ sunwan kromu de wadi mrahwebadwani wɔ hɔ ne ade sɛ na kromu nso so te bra asɛm yi to dwa no sabe de yɛ ne nipa bi nso eni nkɔmɔ na yɛhwɛ sɛ de a mo si fa no ɛsɛ asɛm no ɔmate yankata de na ɔmo si ko nkɔmɔ ne de enim sɛ kyerɛ wobɛdi di aba wo de ma yɛfa nsi hansa na yɛbɛsa aba na amanfo so mu so ne nsɛm mo kafa no ho no yɛbaba bɛgye eprepam yɛ na wase ne yɛfa nsi ne yɛbɛma kofori boso de nkyɛ ɛna wote sɛ yɛne no di nkɔmɔ efiri dumase yɛwura GH Mensa na busua fie ɛno ba me ka sɛ Adom saving salons ɛna kyɛ sɛ yɛ ya so na kyɛ sɛ de tie bia fa me kɔ ɛna yɛde bɛkɔ akɔ yɛ sanse enipa kɛseɛ ba ko a wɔ Ghana na Ghana de yɛ twɛn ma nipa ni wan sana yakamfo no GH Mensa de yɛ to ni din kra working encyclopedia wa bia ma hye na ohwɛ obi a osua law oye constitutional law omo cases ya be kan GH Mensa di mu akotene kese MPP wa baso bodi bia o sesa papa ne pa de omo de man na Ghana so som no chese Ghana democracy ne yeti radio so kra enjoy politics ya nkofo ye ya wo mo abeji hu post we BCC filling station GH Mensa no ne ade enti no mo pa kwan na to on men nkofo eje fans sa no mo de case kokot na court decide na fe abeye mra na da ho Adom saving salons udi usika fi abroche na ade ba fa ria Unity Link Express Money Mobile Money anase MoneyGram ana Western Union kwagire ho na mo wogia onyini nyina nkodi o enfa nkota wege enkoto cream akese nsra manu aba na mo pa ma na to moja no mo hwe ye o na mfosika kakra nsie nto susu na na asase wo ho ka so aproto kane na ke to bo ba bia be kwa akoto na yatwa de ama o ene de yatwa no ayi yade
mesrɛ kwaje kaso approach wo kyena wo de stock kra ubenya kakra credit di ohiem mesrɛ wa Adom savings and loans ɛna omo boa mo service kakra na madama ɛna jese wutie Kasiebo na Kasiebo no aso de wunim sa adwenche ni nyina awake mineral water holy insecticide spray ɛne adomonline.com ka ho ɛna kyese Kasiebo na etesi de wadwenche nyina so ɛbɛka ho bi ɛde ama Charles T ɛwɔ ayi New Jersey ɛna ɔka 7 Yakobo sha no nua na asampofo je pa yeso etie mu pa na mamu remfi se ɛne abusuafo no ne ade a wo mo ɛwɔ UK Italy Germany Holland Belgium wo mo nyina to nsa fra abusuafo wo mo so wo mo so wo nana ɛda form a kyese ɛmse judgment ade ba ya no wo mo so de awu a ɛyɛ elder Kwakudu a wasante mampon ne choba kwa wo new plan wo sesa to se 21st ya wo mo hia wo Jersey ho aha ayi bi amo be 21st ya mampon ne mso mo wia no mbekwa koye ayi Jersey de no nti o mo sre obi a sebe ene ade de entoba akofo ani ye nyina na ewo mu nti ntira ho ma obi de aba ye yie ne judgment ade se o se nyina di ekire na ye o mampani excellency vice president former vice president bako se misata de enso ba no so saa ye de kobne ni brisi beko akoja abusuafo akuya ye yi no se afia ema ni binya post a ayesem ne dwane afefese mo mudie no eruti na to le bia na nkofo bi ayi wo mo adwene mu nya se o mbepa post de ama ma no na adwene pa hini odi asempa jesu o leju kuku constituency anu wotie Adom testi Kasiebo angaza na Andrew Chumba ma no se afia me Virginia na metie wa ne ayi me ba de hye ye ayi Andrew Junior berima ayi Junior oho wono so ya amoma ne tiri nkwa ensema me Evergreen era se ve metie pa na ne de me birthday won ti chia me no obi ehun say yes Evergreen me so town and say my body kwesi Reynolds no say eye me de pa se minister no wa ma directive say me emfa ayi case bia nsore nko ayi sa na ayi ansem ya nkofo akwa say wo mu ye mu ka bia che ne ade na ye say de mfaso aba sanse anya ne say be ma pressure abede de bi mu so George Brown no say afia me so me hwa wo nua enu nua be ma live pa e na metie Kasiebo so bola nyo wakotia no me testi Kasiebo no e na nya ako ansa no no to Kasiefie yi ene multimedia yi mo ye documentary bi about rent nsem no ne ade ya mo kan maburu na ya enya bete kra sa mate wala abanti be de beka ho Jide kwesi jan eno se we de testi Kasiebo pa na nemi soke no ebereza kwaku frempon no efia me de mesre Ghana fo ya wo mutie Kasiebo no muntie ne ye pa na ya na nsem gbom na so bi no wa no mayi wo mani YK ansa ye bo ano se me de metie Kasiebo no pa mo ene adwuma wo no nua na asampofo je mo ye na ma Ghana fo nyina ti nsem ekoso no Patrick Ohine je kum so so testi Kasiebo angaza wo se judgment are a great politician papa Gladys for some channels if you are Ghana pa Lord have mercy you Holland dey say oshu kitu bi abayi Glad so they keep quiet and suffer why Dokasi asanto one was enye easy o ya semo ya bani e bekro Eric Aboaji KV eno so onu so mutie pa efe pension no say wono kra onyini obeti judgment sadi wo you obi o great papa anavi adwuma okofo bonus awurade papa yawu na anu ya akra na adwene besi ni tirimo money Mike dakwa no judgment so na busuafo nyina ya akọwate na we di ahomte pa se Ghana fo yempanifo akese mienu na ate ahwefom na nse ye no say wo mu tie wo Connecticut Hartford Street wo mo say Ghana market bi kra ho Florida nkroma no say sad o judgments pa ye wo FNF gallery ye kra nya ya nke be painting ne ade ama judgments masere sa wo say if ya okasa na napoku ban no say vim mesusu me tie pa na papa watwa ne diuso de asoma ama Ghana o Ghana kra nya ama mesere wo Ghana akua Ghana odo watema no say me hwe mo live pa wo free gift fashion ashama Lebanon kegu claim Bismarck no awurade nyakopon fa papa kransie yi no wo de obi abekọ nso se beyo Elijah Beltabo so mpem no say if we are so a great student o still ye wo fie ye nya employment mokra mo hu abufu o say we are still here a great students we are looking for more try employment a great students ya mo try na akuafo no wa class no mo do no wo mo ko agree to be mo de mo nonsense be sorry wo ate monko pet dobi no mu wi aya kaza aban wo mefa mo adwuma nka ho enti je se aban ma mo adwuma enti mutifie ana mo hwe siri twen se aban a Greek students can you imagine a Greek students
Mama meji radio adwuma ne nye. Said mbese a Greek students ya ohineba ana ose vim. Wonu nua na asampo foje mo ya de papa lubo ene ewo ne ewo West FM. Ya so ya pipe Kasiebo no saa na ye tie saa na enjoy Kasiebo no saa. Nti na Greek no dey no musuan school. Anya ado ya. Kuyayo. O pesa aban be fo adwuma mu. Ti aban nya fu no fo. Onya fu no fo mo adwuma fu. Ana on form no mo nkohwe akuafo so saa no. Mem se saa no mpe. O Ghana fo adwen ewo. Mindset ewo. Uko Germany ne America ne ya akuafo. Mehwe. Na ka waka bi a che no ho. Me se bi asase ni ho. Assassin was an na feature cry no me feature body amadua be yo modu ba matuagu ene ne amadua ndada yanko trotro mu na wonim se fresh lady capsules oba mesra bibia hodwo bia na wanum bi na eja amana sini dada mu di amawo so hu se de wo shirt kontwe a utimi bo ho no na ayi petromen engine oil so ye papa gu ka mu a se ka ne tiapo no atopa o ka nim se bibia eko kama ya kubu ekajagum ne enko oje tiatu na just every second dia na atremu won se won na me se ka no pa liki pa nya agro yes sense you ni film zenye sonye no enye ide ku aja ka no mabote ziangaza eja ya makwa ba do mefem ka se bode na beto aja fa Mr. Friend Adom ya me de mecha ma dia fa na yewura ba omia ana ya papa na nado o hwe gidi a enya wo mu especially me gidi o kasa Ghana company for bebre no aho akasa o de do e san se yewura ba omia mra na enya nto aba ma no hwe kasa o kasa ni gidi enya onu mu a wa wi ni awie ni se on se dante nka ana afenzi ya papa na nado so brofo oko bota region brofo omuko okopori de brofo onu asu ni nti Ghana anya ni a na ete brofo nti asra se aya omu wi ni omu ndwen ye na mpo no ya damase ana tete eja se process no fe mensa kaka meka owuraje mensa wo wawu no nyame fa ne kransie sepani bi yare a aya monka na ye mu bi ntimi mompa ye ema no se be ya nyame be hu no mogo de meka kakra nso no ye owura o se kofi de o so o CPP no so on CPP a ohwa so ntona ho na onhwa so enye CPP ni yie na enye yie se wo ga se woni nam se na ado de ntitimu ba MPP mu de ma hikran se wo so okofa electoral commission abewi abadim eno ono amna meye ono ameye electoral commission ni enwu se wonwi abanu madam ase Mr. Fiambo abasupa na say ene don meni aji Adom trotro ufa America ma be timinem na kakra America fa ho ne se MPP for mesbro omunyala sisi ade bi se ade bedu a afa na mo bibi a mo ba chaka se esa mo che be 3 months ada se se afa mo chaka obi e ka se mo bi chaka ate ento mo hwe sa ade ni ma me fa last one sister I will say first ma che frame obaya But the America found the Kasiebo hospital no. Yes, flow more share yale for no. Until no man any one of no. Yes, flow more for Bimra, no more famra, 7 we are in our hospital. Ubenya Pani Biswada, not so Benya and Roni P. Now what of yes from wide on what Petromin lubricant and as a fresh lady caps the Sadauman Nana. We and if you put ebo ayi for your friend is say ayi Croatia food du anam ka chen se fia oh na me say me bo Croatia no England u represent me no me anu nyina na e ka say England for e be she wo omu se che den oh omu se che den omu fu oh mon ka fra wa mon se eno me san enkasa nye den mon se che me oh David chia enti ne ya she omu no ye she omu me ni jeje na me say super sosket England come again another time you lose again ayi awake me now what so say ma Worcester bio Worcester for me san kansa me ade na no mo frem ma na say me ba na ko na mu dia Trump cry me boy me ba oh Trump na mu cry afoko no onu ka ma ko jo Trump kumi ohene sisi ye hwem live of Berlin lovely news be ni nana aboa enso say mo bodwuma papa New Jersey no different ba ni ya cha steel ni wo mo wo nyina kwa me kese formerly of Angel FM ne waji Worcester boss ko kwa me kese ye chiao na Henry Dama Casper eno say omo ye lazy omo person be ye adwuma agrek for no omo so omo pa adwuma no ma me afia twumu ano say asase ni ho no ade serie ato so kwa asase ni Felima Rich
okatachie papa onso bronze o say na metie mu pa no kire ma woda ene happy birthday in advance Felima Don Papa Kwaresma o say ka chef ya say agric students no so mu nya asase o mu mra sunua dumase asase e da ho no oh no hia ne sekan Van Dyke kodwo amponsa no se fia poku o kasa dodo na etu am ka se mede fia oda onhwan krom mpo na nka pese wakasa nti wo sore de amunya no nkasa no bi wa ne kasa okasa wonam eno no so yare Dr. Fonja say yare Tess Joyce Cat o say mu ye great what na atokwa amena eso no CGH Mensa oyobi a no ye academic authority. That's a very good description. Yen fancy way Adom 106.3 FM ye Facebook ono abri bia betima hwe na je enjoy nyame Adom a wo chena pork office ye de Adom pork party eba a che se brabe preku na Adom presi so ba so bosum ye di animi eno da nchen so a bia bi nkra Yibi naka. Bridal fair and then bridal fair. Eso chase ne. Why wadwen so be ya ye fra pacho da be hwe. Kai se fia mi ku France. Cholo fair ho side o be mi ku ra market bi na. Wedding gown ya di. Wo honom come na me hwe price na me say so mo de bahade ya mu ku ye pa. Oh, mo de. Ha na duty no na nya better o. Duty no so ye nya better o. Na duty no so ye crazy. Atare ni duty. Omukunya dodo. Oh, na duty no so ka ho duty shipping. Shop bi wa ole ma minya. Omo to ayi wa hayi. Omo to ayi wa hayi. Ni momo. Wo to atade ba ko yesi mo ahwane. Enye he ya. No ho a. Enye ho hwa ma chi obo. Me say mre bi nkoto mi say oh we dia we fu bi ai. Na ya odi eni we dia ai. Yenko. What the boss carry them sisters out here? Dabo for na. And I'm saying me todi o hadi okra. Na dey only money boss ekiti. Me todi am afo. Dabo for na say. Na dey kaso approach ni wo. Me todi am afo. Dey afo pa cheap points. Dabo for na say. I am a cheap trader. Afi dey udwan. Ah, they say dey am a change margin. As it don't come here above Franco Chedi Enterprise, say phone papa the no one notice wo. Ghana nyina usika so kra uko Franco ubenya hunu phone papa pa ti apo wona ma de agent ya yo ba be si antra mebe bi go dwa usisi ngum or because of phone na phone dey be dey Franco ko wo de cheche kwa Paul Specialist Clinic and tabia ba Mr. Vitamilk CB men and women capsules Heavens mosquito coil ni spray ni tremendous capsules chesa guess ni nyina be di ankro no formula no anu ani Awake mineral water and holy insecticide spray and have in a coil. Samsung a petromine lubricant and fresh lady capsules. And your court rotro no madam and a Kasiebo no aye testy sano and ye ticket and kere and a babu me de Kasiebo yina ye de Abraham Kofiasan. Yet you know what Kasiebo de Munina and soon a diaconia about tro brofo and ya can kadiama ye body workers. You have a vim lady a few queer had you been to not drama ye minimum blah. Nana say ample for J. Yadin Kaibo twaso at the mama na fe ye de live worship aba ye wi a ofie kwanso ye di twiam na wo say yes ye twiam mo say ye twiam papa